tunataka kupokea na kupokeana kwa watu mbalimbali. Kandi ushimiye abantu bose batuye aha ngaha nk'abaturage cyangwa kwa sababu tangu habari iliposikika, kubera ko ubwo inkuru zumvikanye, tulipokea wachaka. Kuna kwa wale wa manja. Okay, asante. Rugashari, sehemu za Rugashari. Amina. Kubariki sana, mwebare kwija. Mukama wa mugisa. Okay, imana wa mugisha. Bano babazuru nyoro. Batite hoima. Bashitsi bavuye hoima barahari. Barugire hoima bariho. Kwa hiyo kuna marafiki kandi kubwige dufite inshuti wale nao walikuja waliposikia habari hii. Nabo baje ubwo bumvise iyi nkuru. Hawa wote kweli Mungu aweze kuwabariki. Bose imana ibahumugisha. Bila kupoteza muda, muri uyu mwanya tunataka kuwaonesha pia kwamba mnakuwa pamoja na kanisa la Seventh Day Adventist Church. Hii jamaa ambao tunakuwa ndani, ndetse n'umuryango turimo, ile ni wamemba wa hii kanisa. Ni bamwe bagize umuryango w'itorero. Kanisa nayo iliposikia hii habari, itorero uburyo bise iyi nkuru, kusema kweli nao hawakweza kulala. Nabo ntabwo baryamye. Tunawapokea sana katika jina la Yesu. Asante kuja. Makoze kuza. Hapa mnakuwa katikati ya wandugu zenu. Ngaha muri hagati ya bene so pamoja na wadada zenu. Ndetse na bashiki banyu. Mjisikie huru. Mumbe mutekanye. Hapa ni nyumbani. Aha ni mu rugo. Chairman ni bloka LC1. Jambo nyote. Mwese mwaramutse. Inaituka kwa jina la Masaka Bavuga. Ayo ndio mazina ye. Munakaribishwa hapa kwa hii bloka 22. Mwakiriwe muri bloka 22 cya Bitaka. Kwa huzuni ambao tumepata ya msiba. Ugahinda dufite ko gupfirwa. Tunawashukuru nyote wa mabloka jirani. Tunawashimye mwese abavuye mabloke atandukanye na waliotoka nje ya kampu. Na bavuye hirya y'inkambi. Tunawashukuru nyote kwa kuja kutufariji. Tunabakiye mwese kubokuza kuduhumuriza. Vile na kanisa ndetse n'itorero, na nyinyi tunawashukuru. Tunabashimye. Na familia iliyopoteza, ndetse n'umuryango wabuze apfiriwe, pole sana. Basi imani muhumure. Na sisi tunalumia pamoja na nyinyi. Natwe turababaranye hamwe namwe. Tuliposikia hii musiba, twumvise iyi nkuru, sisi sote tulihuzunika pamoja. Twese byaruteye agahinda. Na nimeshimama kwa niaba ya chairman. Ahagaze nka chairman, lakini niko vice wake. Ni vice wa chairman na broker. Asante kwenu nyote. Mwakoze mwese. Basi Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Asante mama vice chairman. Tunaingia kwa sehemu ya pili kuwapokea mashirika mbalimbali. Wari umwanya wo kwakira ibitongore bitandukanye. Sababu kuna mashirika ambayo yanatumika pamoja na sisi ndani ya kampu. Mazugo tuzarangize imirimo yacu mwisi, tuzateranya tubyare mw'ijuru. Azaba yabatakije bahangagara, azaba yabaralitse, reka tugihagaze dusenga Imana. Data wa twese, Mana dukunda kandi muremyi wacu, turagushimye cyane ko twebwe tukiriho tugihumeka waturinze, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ubwawe wari uzi ko iyi saha n'uyu munsi tuzaba duteraniye ahangaha ariko twe tutabizi, kandi uduhaye uyu mwanya, uduhaye n'umutekano wo kuba turi ahangaha, izina ryawe rihimbazwe. Turakwiyeretse kugira ngo gahunda zose zigiye gukorerwa ahangaha ziyoborwe n'umushake bwawe, kandi imbaraga y'ijuru ibane natwe, kandi rusheho kubana n'uyu muryango wabuze uyu mumama, kugira ngo kandi twe tukiriho uduhe kwihana bikitwa uyu munsi, kugira ngo igihe tuzakurwa muri uyu mubiri tuzabe twihanye, ugarutse mu bwami bwawe. Ugomeze kutugirira neza kandi ugomeze kwihanganisha uyu muryango,
ugomeze kugirira neza no kuhimigisha ivuye kuri wowe. Inama bari bateze kuri uyu muntu akabagiye abari ujye uzibaha mu buryo bw'umwuka kandi wikorera umurimo. Uduhire mu mwanya wose turamara ahangaha ibiravugwa byose bibyo gwesha izina ryawe cyubahiro. Duhagarikire kugeza ubwo tuza kurangiza izi gahunda dushora imbaraga yawe. Tubigusaba twise mu izina rya Yesu. Amen. Labda kila mtu atajua. Kwa hiyo acha tupokee mwongozi wa familia aweze kututolea biografia ya marehemu na tuendelee na programu. Karibu kwake. Amjambo. Jambo sana. Hii ni biografi ama hotuba ya marehemu. Aya na mateka ya kugendera. Ilikuwa mwezi ya pili kwa mwezi wa kabiri. Ilikuwa mwaka wa 1990. Yavutse mu mwaka wa 1990. Alikuwa anaitwa Devota Muneza kwa majina. Yaitwa Devota Muneza. Alikuwa ameolewa, yarashatse, amewacha watoto 4. asize abana 4. Wasichana 3, abakobwa 3 na mvulana 1. Umuhungu 1. Alikuwa mkimbizi kwa nchi ya Uganda. Yari mpunzi mu gihugu cha Uganda pa kampi ya Chaka. Mu kambi ya Chaka. Akabahatika kwenda Ulaya kama wengine aja bigo byo hanze huko kwa nchi ya Marekani. Iyo ngiyo muri Amerika. Baada ya kumaliza muda, ubwo yamaze igihe iyo ngiyo, akakusudia kuja kuzuru familia. Yifuza kuza gusura umuryango. Ndipo akapatwa na ajali ya gari. Nuko ageze nyuma abona impanuka imodoka na kufa papo hapo. Ndetse apfa ko kanya. Hivi marehemu amekufa na miaka 33 ya kuzaliwa. Mungu amupe pumziko jema. Imana imwe iruhuko ryiza. Kwa ngambo ya familia tunashukuru wote waliotunga mkono. Umuryango dushimye abaje kutuyamba mwese. Msipozimia roho mtabarikiwa na Mungu. Nimutawisari muzahabwa ubugingo buhoraho. Asante, iyo ndiyo mibereho ya nyakwigendera. Na asante, Mungu aweze kubariki sana. Tumaje musobanukirwa ndetse Imana umugisha. Kwa muda huu tunapokea sasa kwakira mkubwa wa familia, noneho umukuru w'umuryango atutolee maelezo zaidi, kwa sababu tumesikia kwamba amekufa na ajali. Noneho adusobanurira uburyo burambuye na yuko yishwe n'impanuka. Mkubwa wa familia ndiye alikuwa huko, anajua mengi zaidi. Umuryango niwo waruriye ngiyo azibyinshi kurutaho. Wacha tumpokee atutolee mengi zaidi. Noneho tukwakire. Karibu nyote na asante kuja kutusindikiza mwili wa marehemu ambaye iko mbele yetu sasa. Turakiye mwese kamakoze kuza kudufasha guherekeza nyakwigendera. Marehemu huyu ambaye iko mbele zetu sasa hii, uyu marehemu uri imbere yacu mama Samu mureba, ni mtoto yangu, ni umwana wanje. Mimi ni babake mdogo, ni se wabo, na niko babake mulezi kutoka kutoto mpaka kwenye amefikia. Ndetse ni wamureze kuva mu bwana kugeza aya magingo. Mtanisamee, murambabarira, kuna mambo nataka niseme kama mafundisho. Hari ikintu ngiye kuvuga icigisho. Mukuru wanje aliweza kubahatika kuzaa watoto 5. Yagize umugisha wo kubyara abana 5. Mtoto wa kwanza alikuwa msichana, wa mbere yari umukobwa, lakini hakupata maisha mzuri, ntabwo yabonye imibereho myiza. Akana babake mwenyewe hakumujali na hakujali familia yake. Yafise utaramwitayeho kandi yite ku muryango. Mimi nilikuwa ningali mtoto kidogo, niwe akiri umwana muto uyu nguyu. Nilijaribu yenye naweza, yakoze uko ashoboye, na niko ndani ya masomo kandi akiri ku ishuri, nikanishinda mpaka mtoto kafariki. Yamunaniye kugeza igihe umwana yamucitse arapfa. Alikuwa anaitwa jina Noelina. Nizera ryo mwaryumvise. Yenye ilipata watoto wenyewe walibaki, ingaruka yaje ku bana basigaye,
nayo nilijaribu kuongoza, yagerageje kugira ngo abayobore na kuchunga no kubarera mpaka tuingia wakati ya vita, kugeza igihe intambara yateye. Mtanisamehe, nataka mata kakati kidogo, munyihanganire, ni mambo yenyewe niuma sana kuko ni ibintu bimubabaje cyane. Makati vita ilifika mwaka wa 2000, mu gice intambara yabaye mu mwaka wa 2000, ilikuta niko hapa Changwari, yamusanze aranga Changwari. Niliweza kutuma mamangu, bibi yangu ndio huyo, yatumye uyu mchara we aende kaniangalia familia yangu ambaye nabaki nyuma, asubireyo ari umuryango wasigayeyo. Makati alifika alikuta familia yangu ambaye niyo watoto yangu ambaye ni mmoja wao ndio huyo. Ubwo yagezeyo asanga abo bana kandi numwe muri abawunya kugendera wanateseka, bafite ibibeho mibi. Akaweza kuchukua mmoja wao, agerageza kukurayo umwe aramuzana, ambaye alikuwa kwa jina Imani Zabayo, yitwa Imani Zabayo. Kufika hapa nilimwona mtoto ikanihuzunisha sana. Ubwo umwana yageze ngaha iramurebye yumva agize gahinda cyane. Nilipima kupiganisha, nilikuwa na kapesa kidogo kama mtu, yagerageje uko yafite agasende gake nk'umuntu, mtoto atakuwa vizuri, umwana aramwondora aza kuba neza. Makati alikuwa ameanza shule, ubwo yatangiye ishuri sikubahatika na yeye, ntabwo yagize amahirwe kuri we, akapata ajali ya pikipiki hapa juu, abona impanuka ya moto hari haruguru, akakufa ndetse arapfa. Maiti yake iko hapa, gituro cy'ikiranga. Haikuishia hapo, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Niliona familia yangu hiyo, narebye uwo muryango wanje naendelea na kuteseka, yakomeza kubabara. Mimi mwenyewe nikafunga njia nikaenda mpaka Kongo. We afata urugendo aragenda mpaka Kongo. Nikamtoa mkubwa yangu, aje kukura mukuru we na watoto wake wawili, na bana be babiri. Mmoja sikumpata, mwenzi yamubonye, lakini wenyewe niliwafikisha hapa. Abandi yabageje ngaha, mmoja ndio huyo, umwe n'uyu nyakugendera. Imani Zabayo nani Devota Muneza, mwingine Samsoni, undini Samsoni, nikawafikisha hapa na baba yao. Abageza ngaha ndetse nase ubabyara. Lakini maisha yalikuwa vizuri, ariko imibereho yabaye myiza. Akarudi hapa. Imibereho ntabwo yabaye myiza, hamunanira agaruka muno. Nilitoa nyumba yangu, yafashe inzu ye na vitu vyangu kwa shamba, ibintu bye ku murima, nikamupa nikahamia Charusesa. Arimuka amusigira inzu we yimukira Charushesha. Baadaye habakuishi vizuri na bibi ambaye walikuwa naye na watoto ambao walikuwa amemuoa na wao. Ntabwo yagize imibereho myiza n'umugore yari afite n'abana yari afite. Baadaye wakatengana. Bageze nyuma baratandukana. Yenye ilikuwa kama muhimu, byabaye nk'aho ari ngombwa, alishika njia na kurudi kwenda kuisha mashamba zangu Kongo. Yafashe urugendo asubira Kongo kugurisha imirima y'umugabo. Mutanisamee kenye niko naongea. Mrambabarira ku magambo ni kuvuga. Sina wakati ingine kuongea. Tafite undi mwanya okuganira. Aliuchisha shamba hizo, yagurikije ayo masambu yo muri Kongo, akaoa bibi mwingine, ashaka undi mugore. Nafikiri bibi iko hapa. Nabuno ari hano. Lakini bahati mbaya alifika na akakufa. Kubumwa kuyegeze angaha arapfa. Na ikukua vizuri, nilikuwa mbali, akazikiwa kwenye alikuwa kwa shamba yake. Ndetse yahambwe aho yaratuye ku murima we. Ndio sababu maiti yake haiko hapa. Iyo mpamvu igituro cy'ikitarangaha. Lakini hapa kuna baba mzazi, anga hari se umubyara, kuna mkubwa ya marehemu mwenyeko hapa, hariho mukuru wa nyakugendera urangaha, kuna binamu yao marehemu, hari mubyara uyu mugenzi. Hapa naita kama ni shamba, nyingine sema ni shamba ya wafu ya kwangu. Hano ashaka kuhita ahantu hirimbi yo guhamba.
Kinachoniletea kuongea mambo hivi, igituma mvuga aya magambo, watoto ni waokoa, abana koko narabakijije, na si hao wenyewe, kandi sibo gusa, familia yangu yote nilipima kuipiganishia na kuileta hapa. Ndetse umuryango wanje wose nakoze ko bushoboka kose kuri yanguzane ilo muri Uganda. Bamwe bari muri Buraya, hawaniongeleshi, ndetse nta nugo banganiriza, na hawanijali, nta nugo banyitayeho, lakini niliwaleta mpaka hapa. Kandi nije wakwiriye amageza ahangaha, kapata bahati ya kwenda Ulaya, babona amahirwe yo kuja muri Buraya. Mimi nikabaki hapa, njewe nsigara ngaha. Mwili ya mtoto ambaye iko hapa, uyu mubiri wa nyakwigendera urahangaha, naye alirizika kama hao, nawe yagize umugisha nk'abo bagenzi be. Akaniambia baba naenda. Arambwira ngo data ndagiye. Ile wakati nilikuwa na ugonjwa mguu, ico gihe nari ndwaye ukuguru. Kampala, sijui kama bengine wanabijua. Ya Kampala kandi n'abandi bose bari babizi. Akasema baba acha nifike huko. Ava data reka nzingire iyo ngiyo. Nitakufanyiza cha maajabu. Ningira iyo ngiyo mu Buraya nzakora ibitangaza. Kufika huko alinifungia simu. Ageze iyo ngiyo isimu ayikoraho. Hakupenda kuongea na mimi. Yashatse kugira ngo aganire nanje. Na hata wenzake wadogo yake na wakubwa zake wenyewe wako hapa. Ndetse barumuna be n'abakuru be barangaha. Nikiongea nitasema bongo. Nimvuga handabesha. Mambo yalikuwa vizuri. Ibintu ntibyagenze neza. Ya kushangaza, mtoto alifanya vitendo mingi. Igitangaje umwana yakoze ibikorwa byinshi. Amejenga Kampala. Yubatse Kampala. Sijue kwenye nyumba yake. Inzu yubatswe simbazi. Sijue vitendo yake nyinyi alifanya hapa kwa. Sinzi ibindi yakoze ntabyo nzi. Na wakati amefika kwa kusema anakuja hapa, ubwo yageze igihe cyo kuvuga ngo ajino, aliwaambia wahusika, yabyiye ababishinzwe, sitaki baba yangu ajue kama nakuja Afrika. Sinshaka ko data amenya ko nje muri Afrika. Saa ingine nitamfanyizia surprise. Ahari we surprise zake. Ubwo ahari nzaza mutunguye. Na njoo hivyo alifika. Niko yaje. Sikujua habari yote. Nta makuru yarazi. Mpaka nimepata habari. Kugeza igihe cyo numvise amakuru. Wakiniita. Bari kumpamagara. Niende kachukua muzoga wangu Kabare. Genda wakire umurambo gwawe Ikabare. Ndio hiyo niko byagenze. Ilikuwa siku ya 5. Hari kuwa 5. Ya saa 7. Yari saa 7. Nilikuwa sina pesa. Nda shilingi na mfite ku mufuko. Nilikuwa sina transport ambayo niweza kutumikisha. Nta kintu nari mfite cyo koresha. Lakini nikafanya usijaa yote. Yakoresheje uko bishobotse kose. Kaenda nikaona mzoga wangu. Aragenda aje kureba umurambo we. Kufika huko. Ngezi iyo ngiyo. Polisi nikubalia nitoe marehemu wangu nimchukue. Polisi iranyemereye ngo nakire umurambo wanje mujane. Lakini ilikuwa ni mizoga 2. Ariko yari birambo 2. Mmoja hakukuwa na identified. Undi ntarafite ibyangombwa. Msichana wangu ndiye alikuwa na binyewe na muongea. Umukobwa wanje ni wafite ibyangombwa. Wakasema ukiacha mmoja, aravuga nusiga umwe, ni kusema huyu hana address. Uvuga uyu nguyu ntafite address. Na mimi nikasema walitembea wawili. Nanga ndavuga bagiye ari 2. Nitawachukua wote wawili. Bose 2 ndabajana. Na ingine nilikuwa naijua. Ugume nari mbuzi ya mtoto yangu. Umwana wanje. Mwenye nilikuwa najua iko Amerika. Unarinzi yuko yari atuye Amerika. Bila kujua amepata ajali. Ntazi ko yabonye impanuka hapa kwa Uganda. Haro muri Uganda Ikabare. Wanikubalia maiti niende nazo. Banyemereye ko imirambo ngendana nayo. Lakini kazarau.
ariko agasuzuguro kwa watu wa Amerika, akasuzuguro k'abanyamerika naongea na nguvu, ndabivuze n'imbaraga. wenye wanaenda Amerika abaja Amerika wanajua sisi tukibaki hapa Afrika bazi yuko twe dusigaye hano muri Afrika maskini wa mwisho abahiri imbere banyuma asona neno. nta jambo dufite. Nimeteseka toka siku ya 5 kuva kwa 5 narahangayitse nababaye juu ya watu wa Amerika, hejuru y'abantu ba Amerika. Barua ndio hii ibarua ngiyi nilipata siku ya 5 ibonye kwa 5 ya kunikubalia nipeleke maiti 2 yo kunyemera ko ntwara imirambo 2. Kazarau ya watu wa Amerika, agasuzuguro k'abanyamerika na kujua ni wako na pesa kutushindia, yuko mfite isende kudusumbya. Nimeteseka narahangayitse paka leo njo minaleta maiti. Uyu munsi ronzanye umurambo kwa makazo kugahato byanga bikunde. Mimi naongea hivi wasikie, ndivuze gutya kugira ngo babyumve, na mwenye ataenda kesho ajue muna makazarau mukifika Amerika. Nuragenda ejo amenye yuko mufite agasuzuguro abaje Amerika. Unatutesa watu wenyewe unaenda nje. Tubuze abantu bagiye hanze. Munatutesa. Muratubabaza abantu bagiye hanze. Amujue family nini? Nta muzi ko umuryango niki. Kwa machache naona mvua inakuja. Muri make naona imvura iraguye. Ndio hivi nimeteseka. Utyo niko na tesetse. Lakini maiti Mungu ameniwezesha. Ariko umurambo Imana yarafashije. Nimeuleta. Ndawuzanye. Naomba Mungu asamee yote nilipita. Imana ibyatamutse byose itubabarire. Tuzike marehemu kwa uzuri. Tuzike umugenzi mu cyubahiro. Machache na kidogo ambaye nimeongea ndio hiyo. Muri make ayo mvuze nayo ngayo. Muambie wenzetu wenye wanaenda Ulaya, mbinguni. Mugire bene data baje mu Ulaya ntago bagiye mu ijuru.